bi volio. Ko ima slučajno ovdje nešto svoje, za podijeliti s nama, koga nismo najavili, jer ako nema, a još ste malo ostalo, još razmišljali za one uporne, recite. Ja bih vam ispričao nešto što je na temu seksi vicevi, ako je to zanimljivo. Može, evo kada se stavite prema publici ili samo malo Ja volim ovako nasmijavati prijatelje i prijateljice na temu seksi viceva i onda jasno svima je to ugodno i tako dalje. Recimo, Zagorec veli, pogledaj kak je meni teško, cijeli život trndam, a nemam niš osim ove kravice i kućice. A moja ti kćerka ode u Minhen i za 3 mjeseca se vrati sa Mercedesom, bundom i kupi si stan. Veli, a kaj dela? Pa veli, nekaj sa P, veli, jer pomeće, veli. Ne, to ti je nekakva prostitucija. Ja ne znam kaj ti to je, ali ima toliko posla da moja žena za vikende ide ispomoć. Razgovaraju žene, 2 oficira i sad jedna veli, znaš da je moj muž postao impotentan. A ova veli, pa je to viši čin od bojnika. A onda Fata se žali, kaže, moj muž je postao 300% impotentan. Kak to? Pa rekla si da je bilo 100. Pa kaže, sad je slomio prst i porezao jezik. Evo, toliko za sada. Ako želite da ostvarimo neku saradnju, ima još toga. Seksualnost nema književnu formu. Vic je vrlo normalna forma iz epike, jel tako? Vic je jedan od epskih književnih formi. Kaže isto, potvrđuje moja kolegica profesorica hrvatskog jezika. Ali evo, Zori sam htjela eventualno raspraviti, nešto smo razgovarale o tome kako, a ona je upućenija u tu tematiku, da kad vi, recimo u Velikoj Britaniji, pokušate nekakvu prozu poslati na natječaj, a ta proza u sebi sadržava elemente erotike ili pornografije, nažalost dobro ne prolazi, pa bi nam Doris možda mogla reći nekoliko riječi o tome. Da, zapravo, vrlo sam se neugodno iznenadila. Večeras ste čuli, zapravo čuli ste nas svih večeras i vidjeli ste da svi imamo jako različit stil. I ne samo različit stil, nego svatko od nas ulazi, rekla bih, u drugačiju dubinu. Neki ostaju na nekakvom nivou erotike, dok drugi idu malo dublje u pornografiju. Ali opet je pitanje što je to erotika, a što je to pornografija. I je li pornografija kad koristimo eksplicitne riječi ili je pornografija kad opisujemo nešto što je eksplicitno? Ako govorimo o pornografiji, pretpostavljam da svi znate, barem što se filma tiče da postane X, XX, XXX. XXX je već doista ona pornografija na koju pretpostavljam da mnogi od nas masturbiraju. I kad sam tražila te natječaje, zapravo nisam mogla vjerovati, jer to je bilo, mislim, pred jedno 2 godine. Tada je bila u jeku ona knjiga 50 nijansi sive, koja, neovisno bilo čemu što netko kaže, izrazito loša knjiga, loše napisana knjiga, nećemo uopće govoriti o daljnjoj tematici. I čovjek bi zapravo rekao, pa u redu, to je nekakav bestseller, svi to čitaju, i onda bismo možda rekli, pa dobro, mi u Hrvatskoj smo tako malo zatvoreni i ne, nismo. Kad sam gledala natječaje, riječ je bilo o jednom britanskom natječaju, za već objavljene knjige na engleskom jeziku. I onda sam išla čitati, dakle, što se traži i što se ne traži. Kao jedna od napomena pisala je da se ne mogu uopće prijaviti knjige koje imaju bilo kakve pornografske elemente. U redu. Što su to uopće pornografski elementi? Ako pogledate, neki od nas smo koristili riječi kurac, pička i jebanje, neki od nas nismo. Što je pornografija? Gdje je granica pornografije i erotike i zašto je uopće erotska književnost i pornografska književnost uporno se stavlja sa strane, a u biti
Vi ste večeras zapravo došli slušati naše tekstove, došli ste slušati o seksu. Ljudi to čitaju. Ljudi to čitaju, ljudi to žele. Ali u nekakvoj, da tako kažem, kanonskoj književnosti to se uporno ignorira. Pa čak ne samo kod nas, nego i poprilično vani. Čak na taj način da se jednom natječaju kaže da pornografski elementi ne mogu ući. S druge strane, nekakvi krimići u kojima imate itekako riječi kurac, pička i jebanje, to prolazi bez problema. To nije eksplicitno. Tako da ono što se meni u toj priči ne sviđa jesu ti dvostruki kriteriji. Možda niko ne želi da neka nova Nives dođe ekipu. Nives, to nije književnost, to je loš. Nisam pročitao. Ja sam čitala, jer ja ne volim pljuvat po onom što nisam čitala, zato sam i čitala 50 nijansi sive. Navodno je jer to uopće Nives. Pa da, takve stvari se inače rade tako da osoba nekoga plati i onda... Dobro, ne bomo sad o Denisu Kuljišu kad nije prisutan, tako je. To stvarno nema smisla. Ja bi ovdje iskoristio priliku za nešto drugo, jer s nama je večeras legendarni urednik jednog časopisa koji se zove Erotika, koji je izlazio u onim bunenim i mračnim olovnim vremenima godinama u Zagrebu i u kojem smo čak i kao klinci svi mi objavljivali što pod imenom, što pod pseudonimom. Tu mislim na Boru koji je otišao, Valenta kojeg nema jer ima radne obaveze, jel? Ili ne znam, na Raosa, na masu naših ljudi, književnika, čak i Hitlec je pisao tamo, a taj urednik je Pero Kvesić ovdje. I sada, ta Erotika, koliko ja znam, ona je propala 90-ih kada ju je preuzeo Milovan Šibel i neka njegova kompanija. I Hitlec, koja je u duhu vladajućeg tadašnjeg nacionalsocijalizma koji danas opet uzrasta, naprosto bila ugašena. I to u stvari pokazuje da neko društvo što je konzervativnije, što manje želi takvih sadržaja u javnosti. Pa bi ja htio da Pero to malo komentira ako želi. A zapravo da, sjedim ovdje, slušam, mislim. Evo, gospođica koja mi sjedi sa desna je otkrića, sam prvi put se susreo sa njenim tekstovima i čuo sam dvije priče, ako ih je napisala dvije takve, ona može 20, ako već nije. Ako može napisati 20, može i 200. I da smo mi u vremenima kad je postojala erotika koja je imala stabilnu tiražu od 360.000 prodanih primjeraka, onda bi mi u svakom broju objavili jednu priču i ona bi samo od toga mogla vrlo pristojno živjeti. I onda ovo što piše bi imalo sasvim drugu težinu. Ne samo da bi 360.000 ljudi to pročitali, nego bi Bože i ono od toga živjelo, to je bilo ozbiljan posao. Ovo je bilo nešto sasvim drugo. Ozbiljna gospođa. Evo tu sjedi kolega Žiljak, sjajan ilustrator, za koga ja slučajno znam da piše također vrlo organizirane romane. I žao mi je kod Cucku što se ne možemo s tim romanima susresti jer nije uspjelo da ih se objavi. Actually je ono što si čitao je prošle... Jesi uspio? To je objavljeno već 2003-2004. Ali od 2003-2004 ti praktički više na kioscima nemaš erotskog romana onog u svijetu. Ne postoji, Bog čao. Ali ne samo da je te stvari nestale, što bi rekli, iz našeg kulturnog obzorja, nego su se zapravo neke daleko važnije stvari promijenile. Meni je nedavno izašla jedna knjiga s kojom sam vrlo zadovoljan i iskreno savjetujem svakom od vas ako treba pomoći nekome rođendan. Zove se Pisac prostih priča. I relativno nedavno sam susreo čovjeka, prijatelja s kojim sam razgovarao i on spomenuo ovakvu anegdotu. Kaže, kanio sam kupiti knjigu i ušao sam u knjižaru i uzeo sam je u ruke i počeo sam je listati i pročitao neke odlomke i onda veli ispala mi je iz ruke, nisam to mogao kupiti, ono prepao se čovjek i onda je kupio nešto bez veze. Ja gledam ono zgranuto, mislim, moj poznati koji je došao kupiti moju knjigu, mislim, ispala mi iz ruke, nešto ga je prepao. Kažem, kaj? On kaže, djelovalo mi je preiskreno. Tu se ja zgranuto. Preiskreno, mislim, šta to znači? Znači, stepenovanje bi bilo iskreno, iskrenije, preiskreno, mislim.
preiskreno ono što ne možemo izdržati. I mi dalje razgovaramo. Pri čemu pazite, čovjek ima jedno 40 godina, doktor nauka, svjetski čovjek, neopterećen ikakvim predrasudama, užasno inteligentan, pametan, obrazovan, mislim čovjek s kojim je drago i ponosni ste što ste s njim dobri, i njemu ispadne iz ruke jer je stvar preiskrena. Međutim, mi pričamo dalje i on mi se sad povjerava i kaže, zamisli šta mi se dogodilo. Kaže, nedavno sam zamalo prevario svoju ženu. Ja gledam što. Kaže, zamalo je prevario. Tjedan dana se nisam mogao oporaviti od toga, mislim, ja opet gledam. Još uvijek je on kao uzdrman, mislim, kako se to njemu, mislim, moglo dogoditi. Ja se mislim, mlad čovjek u naponu snage, doktor nauka, svjetski čovjek. I toliko ga potrese da je zamalo prevario svoju ženu. Tu nisu čiste postave. I pazite, zapravo je rješenje jednostavno. On ima cca 40. On 25 godina živi, što bi rekli, u ovome u čemu mi živimo. Ne da se desila samo velika politička, društvena, ekonomska, kako to ćete promjena. Desila se zapravo jedna strašna promjena u svjetonazoru. Mi se svi smijemo kako su nas zasipali idiotskim riječima, tipa sad ćete vi usvojiti zrakomlaz, mislim, još kako nije stavno proglašeno, znate sami. I onda se mi svi smijemo i svi odbacimo taj zrakomlad i uopće ne primijetimo da od jedno 100 pokušaja jedno 10 prihvatimo. Vrlo neupadljivo. I tih 10, mislim, ostanu nama. Nešto slično se nam se dogodilo i na području, što bi rekli, čak intimnih seksualnih odnosa. Ne bi se meni taj doktor nauka čudio prije 30 godina da je zamalo prevario ženu. Nema šanse. Ali danas je to njemu ozbiljan problem. Jedan od događaja kojem se jako smijao, sjedio sam prije nekog vremena sa 2 bake mošnjakinje. 2 ugledne bake koje vode djecu u vrtiću, mislim na Krizmeni i sve ostalo što treba. I onda nas troje se nađemo pivockamo se i na to one pričaju šta im se povjeravaju njihove čeri i unuke, šta ih pitaju. Znate ono, povjeravate se stare bake. Ono šta one pitaju baku, baka uopće ne mogu shvatiti da je to problem. A da ove unuke i čerke čuju što su bake svojevremeno kako su živjele, kao prvo ne bi vjerovali. A drugo da povjeruju šta su tipi bake radile krajem 60-ih godina, mislim jako bi se zgrozile. I šta su preživjeli, jel da? I onda s jedne strane mi imamo probleme koji su se javili, koji zapravo nisu problemi. Ali zato jer su se pojavili, oni jesu problemi. Problem je onaj čovjek u glavi se ne može riješiti kategorije, mislim, s kojim se shvaća svijet. Vrijednosti, mislim, koje je usvojio. I utoliko kad gledam nas ni 50 ovdje, onda mi Božno je prosto izgleda mi kao da smo mi neka underground, mislim, ćelija otpora. Neko zrce normalnosti u svijetu koji mi se u nekim aspektima sve manje dobro. Ja bih sad pitala, evo, ima li ko kakvih pitanja? Imam komentar na ono što se govorilo kod natječaja. Ja sam pratio po Americi natječaje za znanstvenu fantastiku i fantastiku je tomu šta pitanje. Ja sam govorila samo o Britaniji, za Ameriku ne znam. Još gore. Još gore? Vrlo sam vrlo praktički bilo kakav otvoreni sektor njima jako mnogo. A sad, ako naletite na specijalizirane izdavače, postoje uglavnom specijalizirani izdavači uglavnom za elektronske print-on-demand knjige koje se bave erotikom. Dobar dio te erotike orijentiran prema ženskoj publici. Znači, ciljena publika su i žene. Čik literatura, pretpostavljam. Ne. Posebno recimo u domeni erotske fantastike, to uvijek prolazi.
Vukodlaci, vampiri i tako dalje to proračun. Onda sam se jednom trenutku na jednom natječaju šizmu. Dopušteno je da se komad potroši sa vukodlakom, ali samo ako je vukodlak u ljudskoj fazi. Znači nekako ga pravi. A ovo je jedno drugom natječaju, može s vukodlakom, ali ne može s vukom. Da se briješi. I to se piše u natječaju. To su stvari koje pišu u natječaju. Ja želim vidjeti taj natječaj. To je bilo prije par godina, nemojte mi sad hvata za riječ. Vi imate spisak šta hoće, šta neće. Oni imaju jako veliki, da se ne bi ko na nešto uvrijedio. Ja sam objavio sam jedan mali izdavač. U stvari nije čovjek izdavač, čovjek je novinar u Bangor, Maine-u. To je tamo selo Kralj, by the way. Isto selo. On je tamo neki novinar i onda on sam izdaje nekakve knjige što je print on demand. Ili čak neki digitalni tisak pa pošalje. Manje više je sve to propad job biznis od prvog koraka. I on je napravio prije par godina zbirku Salacious Tales. Ja sam u tu zbirku uletio sa 2 priče, kompletno izilustrirao sve, jer je svaka priča ilustrirana sa jednom ilustracijom u olovci i napravio naslovnicu. I još se igrao talent skauta, pa sam iz Hrvatske pokupio još 3 priče od 2 autora koji su objavili. Znači u toj zbirci relativno debelo je bilo 5 hrvatskih priča od 3 hrvatskih autora, prevedeno na engleski. I ja se ga pitao, ako gledam otvori priče, kad mi je poslao špalte, ja velim, dobro čuja, šta ti je ovo na početku? Jer naime, na početku svake priče imate kategoriju. Hetero, lesbijan, ovo, ono. Znači, svaka priča je kategorizirana sa 2 odrednice šta unutra sadrži. Ja ga pitam, ok, WTF, šta vam to treba? A on veli, znate šta? Ima ljudi koji hoće čitati erotsku priču hetero, ali ako je lezbijska, onda se odmah naroguša. Zanimljivo. Ako je ovo, odmah se naroguša. Ako je ono, odmah se naroguša. Ja im na početku stavim da oni na početku svake priče vide šta ih čeka. Ako im se ne sviđa, neka prevrte do početka sljedeće. To su moja iskustva sa, recimo, konkretno amerikanstvima. Na što liči, ja nisam gledao na što liči ta erotika za žene, nije mi se dalo to čitati, ima nekakvi samplova, ali samplove su po prilici tako da iz njih ne vidite puno šta. Ali se bojim da je isto tako orijentirano za nekakvu mainstream žensku publiku koja, ajmo tako reći, nije spremna puno riskirati. Čak niti u fazi proze. I to su takva situacija, tako da ovo što mi imamo ovdje, mi samo imamo taj jedan problem što nas ima 4 miliona i onda ne možete ni oko čega, pogotovo ni oko čega što bi ušlo u nekakvu domenu subkulture, ne možete napraviti tržište. I onda je rezultat da više nema evropskih, čak nikakve evropskih publikacije na hrvatskim kioscima, u ovom trenutku nema. Da, nema. Točka, Bog nema Amen, već jedno 4-5 godina barem. Još je nešto preživljavalo, vjerojatno dok se rekao je ovako se erotika gleda kao subkultura. Ne, dok se još vrtile remitente i tako dalje. Ali se pogasilo sve, jer su to problemi kod nas dodatno puno. Mlade generacije više ne čitaju, nego skine sa interneta pornič koji ga zanima, Bog čas. Mislim... Ali vidite, zanimljivo je recimo da su takve stvari počeli događati upravo za ove lijeve vlasti. Zanimljivo je, to je ono što je meni isto tako... Mislim, ali očekivali bismo sad zadnje 4 godine da bi takva stvar, da je takva stvar možda trebala nekako promijeniti nekakav tok, da se treba nešto promijeniti u odnosu na one prethodne. Ali se nije, da nisam dovoljno učinila. Nema vlast time nikakve veze. U Hrvatskoj stoljeća 7. vlast šumom, narod drugom. Da mislim da to nema veze sa vlašću, nego sa ekonomijom i ekonomskim stanjem. Ima veze sa time što kad imate ovako, kao prvo, kad imate otežano ekonomsko stanje, evo vam Njemačke 1920 i pa znamo šta je ispalo. Kad imate otežano ekonomsko stanje, onda dobivate konzervativne, pa do i uključivo fašistoidne pokrete, ili čisto okorno fašističke. A gledaj, to nije totalna istina. Recimo, začetci pokreta 68. stežu upravo u Njemačku 20. godina o kojem piše Charles Reich u svojoj knjizi Greening of America. To je jedna obimna studija koja ima jedno 700 stranica. Prvih 200 se bavi poratnom Njemačkom. Bavi se jednim velikim ratnim i civilizacijskim razočaranjem koje se dogodilo u Njemačkim tih godina.
kada mladi ljudi u nastupujućem konzervativizmu ne mogu pronaći svoj život, oni odlaze živjeti na selo, stvaraju različite komune, to su prve u stvari hipi komune, hipi komune na svijetu i u Evropi uopće, ne? Sve su romantične, djevojke nose dugu haljinu, dečki ne briju bradu, sviraju se stare balade na gitarama i seks je relativno slobodan, ne? Kasnije iz tih začetaka u Njemačkoj, to je migrilo i u Francusku, u Britaniju, Ameriku, nastaje čitav kasniji veliki trend koji u tome pronalazi svoju osnovu, a to bi se vidi po cijeloj bit generacije njihovim pozivanjem na budizam i na te njemačke i druge prauzore. Prema tome jedno društvo koje je konzervativno, koje je razočarano, koje je disponirano, uvijek ima neke enklave koje nastoje biti utopističke, na bilo koji način. Ove žele na ovaj način gdje je tu važna erotika, seksualnost, jedna druga kultura, osjećajnost koja nije, recimo, mainstream osjećajnost, koja nije osjećajnost kratkih dometa i tako dalje. Mislim da se to i kod nas događa, inače mi ne bi bili ovdje, jel ne? Da, imaš jednu stvar, u jednoj Njemačkoj, na golu statistiku, u jednoj Njemačkoj možeš dobiti od toga broj ljudi koji će nešto koji će se početi osjećati. U jednoj maloj sredini imaš 20 ljudi od glave, 25, još ih je tu 10 otišlo. Kužiš. I nemaš nikakvo utjecaj. Mislim, uvijek mi možemo ono što pišemo baciti van. Uvijek postoji, krajnji liniji postoji staro dobro sredstvo zvano blog. Otvorite si blog i možete metati čitave romane u nastavcima na blog. Jasno, nemojte zato dobro nikakve pare. Ali iskreno rečeno, nemojte dobro nikakve pare ni za objavljivanje, ni u Hrvatskoj, a boga mi u Americi nisu baš da pare samo lepo. Kad se nešto ili na hajpa ili postane besere, onda dođu neki novci, a da mene govori pošto se... Da, vjerujem da tu čak dobiješ urednika koji ti kaže nemoj ovo, nemoj ono i tako dalje. Vjerujem da je to tako. Imaš razne urednike. Dobro, po ovome što mi je recimo rekao, mislim, meni je ovo bizarno, ovo možeš svukodlakom, možeš svukom, ne možeš svukodlakom, meni to bizarno. Da, ona paka, ovo sam možda drugi dio sam karikirao, ovo sam vrlo dobro zapamtio, može svukodlakom dok se on ne pretvori, znači ako nije pun mjesec. Da, to je to, to je bizarno, mislim, vjerujem da se dobro zapamtili. Mislim, jeste takve bizarne stvari dobro pamtili, znam da kada ih 5 puta provjerim, to je to. Ali zato baš i vjerujem da su urednici takvi, jer oni imaju to veliko tržište i zapravo puno ulože. Moraš, kad imaš veliko tržište, moraš imati i puno primjeraka romana, što znači da ulažeš i puno više novca, što znači da ne možeš baš kiksat, ne smiješ kiksat. Jer ako se roman ne prodaje, izgubio si puno novca. Zato i kažem, pitanje je koliko zapravo oni cenzuriraju i kako je izgledao roman u onom trenutku kad je došao urednik u ruke, a kako je izgledao kad je izašao. To je jedno veliko pitanje. Dobro, ja naš prijatelj kojeg nema ovdje večeras je napisao jednu malu lijepu knjigu, zove se Presvlačenje avangarde. Izgleda da se ona stalno presvlači, ali ne nestaje. Ona nikad nije bila statistički velika.